turabasuhuje mu itangazo rikomeye ryashyizwe ahagaragara ku itariki ya 8 Mata 2026. Ingabo zidasanzwe za Iran zirinda ubutegetsi bw'idini batangaje ko uburyo bwazo bwo kwirinda ibitero byo mu kirere bwashoboye kurasa indege y'ubutasi ya Israel yo mu bwoko bwitiriwe Hermes 900 mu majyepfo ya Iran ni mu ntara Fars. Amakuru avuga ko indege yafatiwe hafi y'umujyi wa La igahita isenywa bikomeye cyane iri mu kirere n'uburyo bugezweho bwo kwirinda ibitero Iran ifite uyu munsi. Ni indege y'ubutasi yo mu bwoko bwa Hermes 900 ni imwe mu ndege zigezweho za Israel zikoreshwa mu bikorwa bya gisirikare binyuranye. Ni indege kandi itagira umupilote ifite ubushobozi bwo gutwara ibikoresho bitandukanye by'ubutasi, aho ishobora kuguruka igihe kinini kandi ku buturumbuke bwo hagati. Yakozwe nk'isimburwa rya Hermes 450. Ni imwe mu ndege z'ubutasi zikoreshwa cyane mu ngabo z'ibihugu byinshi ku isi. Gusa ariko ni indege ariyo yose ya Amerika cyangwa se Israel izinjira mu gihugu cya Iran izafatwa nk'igikorwa cyo kurenga ku masezerano y'agahenge, aho izahura n'ibihano bikomeye. Mu itangazo ry'izi ngabo bavuga ko kwinjira kw'indege iyo ariyo yose y'umwanzi wa Amerika Israel mu kirere cya Iran niyo yabitaje kugaba igitero bizafatwa nko kurenga ku gahenge. Bibaye kuko hari agahenge k'igihe gito k'ibyumweru bibiri hagati ya Amerika na Iran, agahenge kandi Israel yemeye kubahiriza. Ni amasezerano avuga ko yafashijwemo cyane na Pakistan mu kuyahuza, ahagamije kugabanya ubushyamirane no kongera gufungura inzira Hormuz ku mato y'ubucuruzi. Hagati aho, umwe mu bayobozi bakuru ba Iran wigeze kuyobora izi ngabo zidasanzwe wavuga ko nubwo hari agahenge k'ingabo za Iran bagifite intwaro zabo biteguye kurasa igihe icyo ari cyo cyose kugeza igihe inyungu z'igihugu zizaba zirinzwe neza. Gusa ikigo cy'itangazamakuru cya Iran bo bafite aho bahuriye n'izi ngabo cyatangaje ko umujenerali Mohsen Razaei yavuze ko perezida wa Amerika yagombaga kwemera icyifuzo cya Iran kigizwe n'ingingo 10 nk'intangiriro y'ibiganiro, bitewe n'icyo yise kwihangana n'ubutwari bw'abaturage ba Iran, imbaraga zayo ndetse n'ubushobozi bukomeye bw'umuyobozi mukuru w'igihugu. Nyuma y'ibyumweru byinshi by'intambara inakomeye yangije byinshi, agahenge kari hagati ya Iran na Amerika gasa nk'akafunga idirishya rito ry'amahirwe. Ntabwo ari inzira igana ku mahoro arambye gusa, ahubwo ni akaruhuko gato hagati y'akaga k'intambara ishobora guteza ibyago bikomeye ku isi. Ubu abanzi babiri bamaze igihe kinini bahanganye barebana nabi, barasa nk'abagiye guhura imbona nkubone mu biganiro bikomeye bya mbere kuva intambara yatangira. Ni amakuru yatangajwe n'ikinyamakuru cya Iran bavuga ko intumwa zayo zizayoborwa n'umuyobozi w'inteko ishinga amategeko Mohammad Bagher Ghalbaf. Ku ruhande rwa Amerika bohereje Vice Perezida J.D. Vance. Ibiganiro bizabera mu murwa mukuru wa Pakistan, bikazatangira ku itariki ya 11 Mata 2026. Ni mu nama ishobora kugena ejo hazaza h'iyi ntambara cyangwa se igakomeza. Pakistan izagira uruhare rukomeye cyane mu kuyobora ibi biganiro kuko ari nayo yabashije cyane mu kugera ku masezerano y'agahenge, kandi ubu rwose iri kugaragara nk'umuhuza w'ingenzi mu biganiro by'indani by'imiyoborere ishobora no kugira ingaruka zikomeye ku isi. Ikintu cy'ingenzi mu biganiro ngo ni icyifuzo cya Iran kigizwe n'ingingo 10, aho perezida wa Amerika avuga ko gishobora no kuba intangiriro y'ibiganiro. Ariko iki cyifuzo kirimo ibintu Amerika imaze igihe kinini yanga urunuka, yanga no kwemera. Mu byo barimo gusaba harimo gukurirwaho ibihano byose by'ubukungu byashyizwe kuri Iran, gusaba ko ingabo za Amerika ziva mu burengerazuba bwo hagati, ko Iran yakomeza kugenzura inzira Hormuz, ko amafaranga ya Iran yari yarafungiye mu mahanga yasubizwa ndetse hagashyirwaho imyanzuro y'umuryango w'abibumbye itanga ingwate kuri ayo masezerano azubahirizwa. Gusa ariko ikibazo kinini kurusha ibindi ni uko Iran ishimangira ko gahunda yayo yo kongera ingufu za kirimbuzi nta kabuza n'ubundi igomba gukomeza. Amerika ikabibona nk'ikintu giteye akaga gakomeye mu gihe Iran ivuga ko ari uburenganzira bwe nk'igihugu cyigenga. Nubwo hashobora kugerwaho amasezerano avuga ko Iran yemera kudakura intwaro za kirimbuzi mu gihe ibihano byakurwaho, Iran iracyashimangira ko gahunda yayo yo kongereza ingufu igomba kwemerwa n'amahanga. Ibi ikomeje kuba umurongo utagomba kurengwa ku ruhande rwa Amerika n'abafatanyabikorwa bayo. Ikindi kibazo gikomeye ni ugusaba kugenzura inzira ya Hormuz, inzira inyuramo peteroli nyinshi ku isi. Ubu niyo hari igitutu gikomeye cyane cy'indani mu miyoborere mpuzamahanga. Iran yamaze kuburira ko niba ibiganiro bitageze ku masezerano ishobora kongera gufunga iyi nzira ku mato ya Amerika n'ibihugu bishyigikiye. Ibyo n'ubundi bihita bihungabanya cyane isoko rya peteroli ku isi. Gusa ariko bidatinze Ubushinwa bwabasamiye hejuru buvuga ko bwahoraga bushyigikiye guhagarika imirwano, ako kanya ko gukemura amakimbirane binyuze mu nzira z'indani za dipolomasi na politiki, hagamijwe kugera ku mahoro arambye mu Burasirazuba bwo hagati no mu karere k'ikigobe cy'abapresi, k'ibintu bishobora gusubikwa amahoro agasubiraho.
bwo buvuga ko nabwo bwakoze ibishoboka byose mu gufasha kugabanya ubushyamirane muri aka karere, ari nabyo bitwinjiza muri iyi nkuru gutya. Ati muraho mwese, hano ndi kumwe n'umucamanza Andrew Napolitano, turi kumwe muri gahunda yitwa Judging Freedom. Ni umunsi wa gatatu tariki ya 8 Mata 2026. Twifatanyije nawe Scott Lither. Ati Scott, urabona dufite byinshi byo kuvuga uyu munsi. Mbere yo kujya ku byabaye nijoro ubwo Donald Trump yavugaga ko habaye agahenge, reka mbanze nkubaze ikibazo rusange. Ubundi ni iki cyumvikanyweho niba atari cyo bemeranyije? Ese si ihame ry'ibanze mu ntambara yo kudatangiza urugamba utazi neza intego z'igisirikare ushaka kugeraho? Ati igisubizo kigufi nuko ari yego, kubera ko gutangiza ikintu utazi impamvu ugiye kugitangiza nabyo ni ibintu bibi, kuko ushobora kwisanga wayobye, kuko nta cyemezo uba ufite ukagera ahantu utatekerezaga kujya, kandi nta n'umugambi ufite wo kuhava. Ati mu by'ukuri subije ku kibazo cyawe, mbona ari byo byabaye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki kibazo. Ati niba turi ibyo byavuzwe ko bigomba kugerwaho, harimo guhindura ubutegetsi muri Iran, warabibonye n'ibyabaye, harimo guhagarika burundu gahunda y'ikorwa rya uranium ntiyigeze iba, harimo gutesha burundu ibisasu bya misile bya Iran, ntabwo byabaye, ahubwo inzira ya Hormuz ubu iri mu maboko ya Iran, kandi mbere siko byari bimeze. Ibirindiro bya Amerika mu Burasirazuba bwo hagati birasa naho bidahagije cyangwa se bitagifite akamaro, yewe n'ibihano byari byarafatiwe Iran ngo bishobora kugenda bikurwaho buhoro buhoro. None se niki Trump yagezeho? Atugomba kwibuka ko Donald Trump ari umuntu ushaka kugaragara neza kurusha kugera ku musaruro ufatika. Ati intego ye si ugukora ibintu bifitiye inyungu abaturage, ahubwo ni ugukora ibimugaragaza neza imbere yabo. Ati ni impamvu azagerageza gusobanura ibi mu buryo bumugirira akamaro. Azavuga ko nta kuzongera gukorwa kwa uranium kuzaba muri Iran, nyamara mu by'ukuri bazakomeza, kuko Iran idashobora kwemera kubireka. Icyo Amerika izabona nuko Iran yemera kugabanya urugero rwa uranium yari imaze kugeraho, ngo igashyirwaho n'amategeko ayigabanya n'ubugenzuzi bukomeye, ariko si ukuyihagarika burundu kuko ntibyashoboka. Ibi ngo bizatuma Trump ashobora kuvuga ko yageze ku nsinzi, kuko azavuga ko amasezerano mashya aruta yari asanzwe. Azavuga ko nta bihe by'igihe runaka byari bisanzwe mu masezerano ya mbere bizongera kubaho, kandi ko nta kongera uranium mu buryo bwisanzuye buzemerwa. Ariko kuri nuko aya masezerano meza yari asanzweho mbere y'uko n'ubundi intambara itangira, bityo kujya mu ntambara ngo ntacyo byari bimaze na gake. Ku bijyanye no guhindura ubutegetsi, ngazakoresha uburyo bwo kwerekana amashusho y'abantu batandukanye bafite imirongo ibaciyemo, avuga ko aba bantu bose bakomeye, bose bishwe, ngo ubutegetsi busa nk'ubwahindutse. Ngazavuga ko hasigaye abantu bashyira mu gaciro kurusha kandi bemera ibyo Amerika ishaka mu karere, ariko siko bimeze. Perezida wa Iran ni wa wundi wari uhari mbere y'iyi ntambara, na minisitiri w'ububanyi n'amahanga ni wa wundi, no mu gisirikare nubwo bamwe bishwe, ngo system ubwayo nihinduka kuko ishingiye ku bantu bafite imyumvire imwe. Nk'iyo umwe avuyeho asimburwa n'undi umeze nkawe, ahubwo hari naho bashobora gukomera kurushaho kuko bamaze guhangana na Amerika. Ati ku bijyanye n'inzira rero ya Hormuz, twabonye ko Trump avuga ko hazashyirwaho uburyo bwinshi bwo kwishyura amafaranga ku banyura muri iyo nzira, kandi ko Amerika na Iran bazayishingiraho. Ngibi mu by'ukuri ni ukwemera ko Iran ifite ububasha kandi ko iyi nzira idashobora n'ubundi kuyigenzura no kuyungukiraho, nubwo Amerika itigeze igenzura. Trump ngazagerageza kubisobanura mu buryo bwo kugaragaza ko hari icyo bagezeho kugira ngo ase n'uwatsinze imbere y'abaturage. Ati reka turebe neza. Ati kuri buri ngingo yose Donald Trump azayihindura yisobanura mu buryo bumugirira akamaro, ntabwo ari ugushaka kumvisha ko Iran hari ikintu cyiza imbere y'abantu, ahubwo ni ugushaka kumvisha abaturage ba Amerika. Ati intambara yabaye ikibazo gikomeye cyane cy'indani mu miyoborere kuri uyu muyobozi, bityo ngagomba gukora ibishoboka byose ngayisobanure nk'insinzi. Ni impamvu akeneye cyane ko amasezerano y'amahoro cyangwa se guhagarika imirwano bikora neza. We n'ikipe ye ngo bazagerageza gukora uko bashoboye kose bakorane na Iran ndetse n'Ubushinwa, bafite uruhare rukomeye cyane nyuma y'amarido kugira ngo bagere ku masezerano agirira bose akamaro. Ariko kuri nuko uwatsinze cyane muri ibi byose amahirwe ari kwivugira ko ari Iran. Mbere kugira kuri ubu buryo cyangwa se kuri aya masezerano yabonetse, ngo haza ikibazo: ninde wasabye guhagarika imirwano? Ese ni Israel, Iran cyangwa Amerika? Igisubizo nuko Amerika ngari yabanje gushaka inzira zo kugera kuri ibyo kuva kera. Hari inkuru yasohotse igaragaza neza ngibyo benshi bari bamaze igihe batekereza, ko Donald Trump yashutswe na Benjamin Netanyahu mu nama yabaye ku itariki ya 11 Gashyantare,
aho Netanyahu yari kumwe n'umuyobozi w'urwego rw'ubutasi rwa Israel maze baganiriza Trump mu buryo bwo kumwemeza ibintu byinshi. Ngiyo Trump ahuye n'abo bayobozi akenshi bamwinjiza mu bitekerezo byabo bakamwumvisha ko hari ibintu bikomeye bizagerwaho mu buryo bworoshye, bamwumvishije ko Israel na Amerika bashobora guhindura ubutegetsi muri Iran, bagakuraho ubuyobozi buriho, bagatera imyigaragambyo y'abaturage, bakabuza misile za Iran gukora, ndetse bagafata no kugenzura gahunda yayo ya nuclear. Bamubwira ko icyo babasaba ari ukwemera no gufata icyemezo cyo gutera. Trump abyemera nta kuzuyaza, ngo ariko hari abantu benshi bakomeye batabyemeraga gutyo. Umuyobozi mukuru w'ingabo yavuze ko Israel gikunda gukabya mu gusobanura ubushobozi bwayo n'ibyo ishobora kugeraho, bityo ko hagomba kwitonderwa ibyo bavuga, aho abayobozi b'inzego z'ubutasi bavuze ko igitekerezo cyo guhindura ubutegetsi muri Iran ari inzozi zidashoboka. Vice Perezida nawe ngavuga ko n'ubundi atarashyigikiye umugambi, nubwo ari kuzamushyigikira ku mugaragaro. Hari n'abandi batatumiwe muri iyo nama, harimo n'abashoboraga gutanga ibitekerezo ku ngaruka z'ubukungu n'isoko ry'igitoro. Igitekerezo cyo kugenzura inzira ya Hormuz nacyo cyari cyararanzwe nk'ikidashoboka, ngo nubwo ibi byose byavuzwe, Trump yemeye ko ibyo yabwiwe na Israel bituma Amerika ijya mu ntambara ishingiye ku makuru atari ay'ukuri. Ibi byatumye Trump akenera cyane uburyo bwo guhagarika ibintu byari bimaze kuba bibi kugira ngo abone icyo yitwaza nk'insinzi. Ahahise hibazwa uburyo amasezerano yagezweho n'uwaganiraga. Hari abavuze ko Pakistan yagize uruhare, abandi bavuga ko Ubushinwa, Uburusiya cyangwa se n'abandi bayobozi bakomeye bari inyuma y'ibyo tutabona. Ku bijyanye n'igitekerezo cy'uko hashoboraga gukoresha intwaro za kirimbuzi nk'uko Trump yabivuze, ngo byari bikwiye gushyirwa mu mwanya wabyo nyawo, aho Iran yari isanzwe ifite gahunda y'amahoro igizwe n'ingingo 10 yashyize ku meza mbere y'uko Trump atangira gutera iterabwoba. Bavuga ko atari uko Iran yagize ubwoba igahita yemera ibiganiro, ahubwo yari isanzwe ifite uwo mugambi, aho bari baranze gahunda zindi zashyizweho na Amerika zigizwe n'ingingo 15. Icyahindutse nuko aho kongera kuyanga, Iran yavuze ko yiteguye kuganira niba Amerika yemeye gusuzuma gahunda yayo igizwe n'ingingo 10. Ibi byatewe n'uruhare rw'Ubushinwa bwinjiyemo bukoresheje Pakistan, bukabubwira ko Iran igomba kwemerera kuko Ubushinwa ubwabwo ngo bwari gutangira guhura n'ibibazo by'ubukungu, cyane cyane mu bijyanye n'igitoro, aho bwagaragaje ko nubwo bushyigikiye Iran, bafite inyungu zabwo bagomba kurengera mbere. Pakistan nayo ivuga ko ikeneye n'ubundi igitoro mu buryo bwihuse. Ibi byatumye Iran ibona ko igeze ku iherezo ry'uburyo yari imaze gukoresha mu kongera ubushyamirane, kandi ko ishobora gutangira gutakaza abafatanyabikorwa. Nubwo byasaga bityo, ngo Amerika yagiye ishaka inzira zo kuganira igana Pakistan, Misiri na Turukiya kugira ngo bifashe mu guhuza impande zombi. Iran nayo yitabira ibyo biganiro biciye muri Pakistan. Muri rusange, ngo nubwo ibiganiro byari bikomeye kandi birimo inzira nyinshi zigoye, Amerika ngo yatangiye gushaka ko habaho ibiganiro. Iran nayo irabyitabira. Nk'uko ati nabivuze mbere, Iran ntabwo yari kureka burundu ibyo ishaka, ariko yemeye kugabanya no kuganira bitewe n'igitutu cy'abafatanyabikorwa bayo. Yarabwiwe ati, nta mahitamo mufite amahirwe make, mufite kandi icyo mwakitwaza, ariko si gihagije. Ati nta bushobozi mufite bwo gukomeza igihe kinini kuko byarangiza igihugu cyanyu. Ariko uko byagenze mu by'ukuri nuko Iran igiye gusohoka muri ibi bihano, ndetse n'inzego mpuzamahanga zari zifite ibyo ziyishinza, nta kabuza bazabihagarika. Iran igiye kwinjira mu bihe bishya, aho mu mategeko mpuzamahanga izaba itakibarwaho amakosa, ibintu bitigeze bibaho kuva Repubulika ya Kisilamu yashyirwaho. Ngo ku nshuro ya mbere mu mateka yayo, Iran igiye kugenzura inzira neza ubukungu bwayo n'ejo hazaza h'ubukungu, aho abaturage bayo bazungukira mu gitoro cyabo no kukigurisha ku isoko. Ibi bigakorwa mu giciro gikwiye. Ati ni ibintu bitigeze bibaho mbere, nta bihano, nta nzitizi, ahubwo ubucuruzi bw'ingufu buzagenda neza. Ati ubu ngubu Ubushinwa na Pakistan bamaze gutumiza igitoro cyinshi muri Iran. Ngibi byose bigaragaza ko Iran yatsinze cyane muri iyi ntambara, kandi n'ibyo ubuyobozi bwayo bwari bumaze imyaka myinshi busezeranya abaturage. Aya mahirwe ngarakomeye cyane kuri Iran, kandi n'intsinzi ikomeye cyane cyane kuko aya masezerano yo guhagarika imirwano ayikura mu bukungu butari buri kuzamuka yari imazemo imyaka igera kuri 47, ikinjira mu gihe gishya cy'iterambere n'amafaranga menshi. Ngo hazabaho kongera kubaka igihugu, hazubakwa ibikorwa remezo bigezweho, hazashyirwaho imihanda yihuta ndetse n'ibindi byinshi by'iterambere. Ndetse no muri 2005 Iran yari isanzwe n'ubundi ifite imihanda myiza cyane n'ibikorwa remezo byiza, ngo ubuho bizarushaho gutera imbere cyane. Ibi byose rero bibaye kuko Iran ariyo yatsinze intambara, kandi niyo iri gushyiraho amabwiriza
ngo nubwo hazabaho ubwumvikane ku mpande zombi, ariko ku iherezo Iran nayo izunguka cyane. Ati intambara si intambara yarangiye Amerika ari itegetse uko ibintu bigomba kugenda. Iran ntiyemeye gutsindwa cyangwa se kugwa hasi, ahubwo Amerika niyo yashakaga inzira yo gusohokamo kuko yari imaze kubura uburyo ibigenza. Ngo Amerika yari igeze aho nta yandi mahitamo ifite uretse kongera urugamba ku buryo bukabije. Ngo ibintu byari gutera ibibazo bikomeye cyane imbere mu gihugu. Hari abayobozi mu gisirikare no mu butegetsi bavuga ko ibyo bidashoboka, ko hari ibikorwa bidakwiye gukorwa kuko byaba ari ukurenga ku mategeko mpuzamahanga, ndetse bavuga ko gutera bimwe mu bikorwa remezo by'abasivile ngibi bisa nk'icyaha cy'intambara nubwo n'ubundi byakozwe. Hari abagerageza kuvuga ko ibyo ari ibikorwa bifite imitekerereze igiye itandukanye, ngo ariko mu by'ukuri hari ibikorwa byari bifite uruhare mu bya gisirikare byari bimaze kwibasirwa mbere. Ibisigaye byose ni iby'abaturage basanzwe. Kuvuga ko igihugu cyose cyahanwa ngo ni uguhana abantu bose bikaba binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga, kandi n'icyaha gikomeye ku buryo abasirikare benshi batari kwemera gushyira mu bikorwa ayo mabwiriza. Ngo hari ikindi gishe gikomeye cyane amagambo yavuzwe yerekeye gusenya umuco w'igihugu cyangwa se gusibanganya umuco w'abantu. Ibyo mu mategeko byitwa umugambi ugambiriye gusenya umuryango w'abantu. Iyo bihujwe no gukoresha ibitero bihinduka icyaha gikomeye cyane kirimo gusenya igihugu n'abaturage bacyo. Ibi byose ngo byerekana ko perezida yari ageze ku iherezo ry'ubushobozi bwo kongera imbaraga mu ntambara hatarenze ku mategeko mpuzamahanga. Ni impamvu Amerika ngo yashakaga inzira yo kuyivamo, yagerageje gufata ibikoresho byose bya nucleaire ariko ntibyashobotse. Harimo kugenzura inzira ya Hormuz, nabyo ntibyashobotse kuko babanize ingoto. Igisirikare kivuga ko ibi bidashoboka, ko nta yandi mahitamo yarasigaye uretse gukora ibyaha bikomeye. Ariyo mpamvu yagombaga kwemera gusohoka muri iyi ntambara bubi na bwiza. Ngo Ubushinwa bwabimenye neza cyane. Ni impamvu bwagize uruhare rukomeye cyane mu gusaba Iran kwemera ibiganiro. Iran yashoboraga gukomeza urugamba, ariko Ubushinwa burayibwira buti ntabwo bishoboka, dukeneye igitoro cyanyu. Ibigaragaza ko niba batabonye icyo gitoro n'umubano mwiza ushobora guhungabana. Ibi byatumye Iran yemera kuganira. Ku bijyanye n'amagambo akomeye ya Trump yavugaga yo gusenya igihugu cyangwa se umuco, hari abavuga ko ari uburyo bwo gutera ubwoba nk'amayeri y'urugamba cyangwa se politiki, aho umuntu agaragara ko ashobora gukora ibirenze kugira ngo abo bahanganye bemere ibiganiro. Ati ni ubu buryo bwo kugerageza no kwerekana ubukana kugira ngo umuvugana yumve ko nta mahitamo ufite uretse kwemera ibyo asaba. Ibi bishobora gukora mu bucuruzi bw'inyubako n'imitungo, aho umuntu ashobora gukina amayeri runaka ngo abone inyungu. Kandi uyu mukino ngo Trump arawumva cyane. Ariko iyo uri perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo ubuhagarara igihugu kigendera ku mategeko ntabwo bikwiriye gukoresha uburyo bwo kwitwara nk'umuntu udasobanutse ngo utere ubwoba abantu. Ibi kandi ngo byigeze kugeragezwa na Richard Nixon, ariko abantu barabyanze, bavuga ko atari uburyo igihugu cyagakwiye gukoresha. Hari n'abavuze ko bagomba gutuma hari abahanganye nabo bemera ko Amerika ishobora gukoresha intwaro za kirimbuzi, ariko abasirikare be ntibigeze babyemera, bamubwiye ko bidakwiye na gato. Bityo rero ngo nubwo bishoboka ko Trump yagerageje gukoresha amayeri yo kwitwara nk'udatekereza neza kugira ngo atere ubwoba, hari ikindi kibyihishe inyuma. Ngo uburakari n'agahinda yagiye mu ntambara ishingiye ku makuru atarayahawe na Israel, none ubu ngo yabonye ko atari ukuri, bituma arakara cyane, yiyumvishe ko yashutswe kandi ko bamujyanye mu ntambara bamubeshya ko izarangira mu buryo runaka, ariko ntibyagenze gutyo. Ikindi cyamuteye uburakari nuko Amerika itashoboye gukora ibyo yari yizeye. Nubwo bateye Iran cyane, ntibyabujije Iran gukomeza kwihagararaho no kubabyimbana. Bavuga ko bazahagarika misile za Iran, ariko ntibyashobotse, ahubwo zarushijeho gukomera no kubarya. Bavuga ko bafite ingabo zidasanzwe zishobora kwinjirayo zigakurayo ibikoresho by'ingenzi, ariko nabyo ntibyabaye. Ngo bavuze ko bashoboye gufata ibice runaka by'inyanja, ariko ibi byose ntibyigeze bishoboka, byagumye mu nyandiko. Ngo impamvu nyamukuru nuko Iran ifite ubushobozi bwo kwirwanaho bukomeye cyane, cyane cyane mu bijyanye na misile. Ngo ibi byatumye ingabo za Amerika zitabasha kwegera aho zishaka kugera, kuko byari gushyira ubuzima bwazo mu kaga. Ibi kandi byari byatangajwe mbere n'abayobozi b'ingabo, bavuga ko kwegera inkombe byakongera ibyago byo kuraswa no kurimburwa. Trump ngo yaje guhura n'ukuri gukomeye cyane, aho intwaro za Amerika zitari ziri gukora nk'uko byatekerezwaga, kandi zari zihenze zidahagije. Mu gihe Iran yashoboye kwihanganira ibitero ikanakomeza kugira imbaraga, mu by'ukuri Iran ngo niyo yagenzuraga uko ibintu bigenda muri iyi ntambara. Amerika igakomeza gusubiza ku byo Iran ikoze, aho kuba ari iyobora uburyo cy'urugamba rugenda. Buri munsi Amerika ngo yahoraga ihindura imigambi ishaka uburyo bushya
ihindura ibisobanuro by'isinzi, ibintu byose biri mu kajagari, mu gihe Iran yo yakomeje gukurikiza umugambi wayo neza idahubagurika. Iran nayo yagenzuraga uburyo ki urugamba rwiyongera cyangwa se rugabanuka, ibi byose ikabyiga. Ku iherezo Iran yafashe inzira neza Hormuz ku buryo yashoboraga guhagarika ubucuruzi bw'isi yose, kandi Trump nta gisubizo yari afite kuri iki kibazo. Ariko Iran ubwo yari igeze ku ndunduro y'ubushobozi bwayo bwo kongera imbaraga. Hari itandukaniro hagati yo gufata ikintu no kugikomeza no kugikoresha mu buryo bukomeye bushobora no kukigiraho ingaruka. Iyo Iran iza gufata icyemezo cyo gufunga burundu iyi nzira, byari gutuma nayo ubwayo ihura n'ingaruka zikomeye, kuko ubucuruzi bwayo nabwo bwari guhagarara. Ngibi byari kuba nk'ubwiyahuzi bw'impande zombi, bityo impande zombi zaje kubona ko gukomeza byarushaho guteza ibibazo bikomeye kurushaho. Ubushinwa bwinjiye hagati, kuko Iran bari biteguye gukomeza urugamba, ariko Ubushinwa buyibwira ko bidakwiye, kuko nabwo bufite inyungu cyane ku kubona n'ubundi igitoro na Pakistan ibigiramo uruhare rukomeye mu guhuza impande zombi, aho yakoze neza nk'umuhuza. Uburusiya nabwo bwafashije mu rwego mpuzamahanga, bagerageje kubuza ibyemezo byatuma intambara ikomeza, nubwo batari borohewe nabo. Nubwo n'ubundi hari aho byari bimeze kugera mu mwanzuro, hari n'ibihugu bimwe bitarabyemera neza, cyane cyane ku bijyanye na Liban. Hari n'ibindi bihugu byagaragaje ubushake bwo gukomeza ubushyamirane, ariko ibi bishobora guhagarikwa n'igitutu cy'ibihugu bikomeye. N'ikindi kibazo kiriho nuko mu gihe cy'intambara Iran yari yarashyizeho uturere twa gisirikare twigenga tugera kuri 31, buri kamwe gakora ukwako, ndetse no mu gihe habuze itumanaho dukomeza gukurikiza umugambi w'intambara. Ngibi bituma hari aho batamenya uburyo ki habayeho guhagarika imirwano, bityo bakaba bakomeza kurwana. Ibi ngo bisaba igihe kinini n'imbaraga kugira ngo byose bihagarare burundu. Hari ibintu byinshi byasigaye bidakemutse neza, ariko igikomeye nuko Amerika na Iran ngo byombi byiyemeje inzira y'amahoro, kandi buri ruhande rukeneye amahoro. Iran irakeneye kugira ngo iteze imbere ubukungu bwayo no gusoza ibyo yasezeranyije abaturage bayo, naho Amerika irakeneye ngo ive muri iki kibazo gikomeye yishoyemo, ikaba itaranashoboye kukivamo byoroshye. Ku bijyanye na Benjamin Netanyahu, we ngo ntiyari mu rujijo gusa kuri ibi byari bigiye kuba, atari ko ikibazo nyamukuru nuko abo bakorana nawe bashobora kuba batari babizi neza, ngo abakomeye mu buyobozi bwe bashobora kuba barumvise nabi cyangwa se ibyabaye bakabibona ukundi. Ariko kuri Benjamin Netanyahu bwe ngo ikibazo nuko nta mbaraga nyinshi yari asigaranye. Niwe wagurishije Trump igitekerezo cy'intambara, amwizeza ko hari byinshi bizagerwaho, ariko ntibyabaye. Ni nko mu bucuruzi uwagurishije imodoka aza akayitakagiza neza, akavuga uburyo cyari nziza, hanyuma uwayiguze akamuhamagara amubwira ko yangiritse, ariko umucuruzi aba ntacyo yakora ngo yisobanure. Ati nuko byagenze kuri Netanyahu umaze gutakarizwa icyizere. Ibi kandi ngo bigira ingaruka zikomeye cyane kuri Trump, kuko bitareba gusa igisirikare, ahubwo bireba n'umurage w'indani mu miyoborere kuri we. Ati icy'ingenzi kurusha ibindi ni uko izina rye ritangirika, kandi ubu ari mu kaga. Ngo hari n'abandi bayobozi bamuhaye inama mbi, cyane cyane ushinzwe ingabo nawe ashobora kuba azabiryozwa. Ngo abasirikare bakuru bari baramuburiye mbere ko intambara itazarangira cyangwa se itazatanga umusaruro, ariko ntibumviswe. Ibi byatumye habaho kunanirwa kugera ku ntego z'igisirikare, kuko nta n'imwe yigeze igerwaho. Ku ruhande rwa Israel ngo ikibazo cyari kigikomeye, niba ikomeje ibikorwa byayo byo kurwanya abanyapalestine cyangwa se kugerageza kwagura imipaka, nta kabuza ibi byose bishobora gutuma ibintu byongera kuzamba. Hari naho byari byaratekerezwaga ko Hezbollah idakomeye, ariko byagaragaye ko igifite imbaraga kuko yakomeje kurwana neza yivuye inyuma. Israel yagerageje ibikorwa bimwe bya gisirikare, ariko iratsindwa, ndetse ari naho yasize ibikoresho ku rugamba, igenda amaramasa. Ubu Israel ngishobora kugerageza kuvuga ko itari mu masezerano yo guhagarika imirwano, ariko Iran ishobora kwibutsa ko igomba kwiyubahiriza. Ngo Amerika nayo ntizemera ko Israel ihungabanya amasezerano, kuko Trump arashaka amahoro kugira ngo yisubize icyizere mu baturage mbere y'amatora. Akeneye kugaragaza ko ari umuhuza mwiza w'amahoro, kandi ko hari inyungu abaturage babona muri we, harimo n'amafaranga ava mu bucuruzi bw'inyanja iva mu bapresi. Ngibi byose bisobanura uburyo ki Israel ishobora kugerageza kwigenga mu byemezo bimwe, ariko Amerika izayisubiza ku murongo. Ngo Israel iri mu bihe bigoye cyane kuko yananiwe muri intambara, kandi bizasaba amafaranga menshi kongera kubaka ibyangiritse. N'ikindi, ibi bishobora gutuma haboneka amahirwe mashya yo gutekereza ku gihugu cy'abanyapalestine, kuko Israel itari ku rwego rwo hejuru nk'uko byari bimeze mbere.
ngo hari n'ibindi bihugu bishobora guhura n'ibibazo cyane cyane byo mu Burasirazuba bwo hagati bimwe byagerageje gutera Iran ariko Iran nayo irabisubiza. Ngibi bishobora gutuma habaho kongera ubushyamirane mu karere niba bititabwaho vuba. Hari n'ikindi cyagarutsweho, bavuga ko ibyo bikorwa bitari bigamije kurwanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa, ahubwo byari birimo kureba ibihugu by'Abarabu byo mu karere ko mu Kigobe. Ibi byari bifite impungenge by'uko Donald Trump yari ari gukora. Byagaragajwe ko Trump asabwa no kubimenyesha ibyo bihugu neza kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bafite inshingano zo kugenzura neza imyitwarire ya Israel n'ibihugu by'Abarabu byo muri aka karere kugira ngo amaherezo hazaboneka igisubizo kirambye kirangiza ikibazo burundu. Bavuga ko amahoro agomba kuba yuzuye kandi ibi byemezo byose bizagenderwaho ku buryo nta gihugu na kimwe gisigaye inyuma cyangwa se ngo kibe kitarabyitabira. Hanyuma hanavuzwa amagambo y'umusenateri umwe uwo bavuga ko nubwo adakunze kumvikana ku bintu byinshi, amagambo ye yumvikanye nk'ahuje rwose n'ibitekerezo bya Scott Deither. Aba ni abasesenguzi ndi guca mu nkuru yabo. Ngo umusenateri yavuze ko Donald Trump we yiyemereye gutsindwa atari Iran, kandi ko ibyo yakoze mu minsi mike ishize ngo ari amakosa akomeye ashobora gutuma avanwa ku butegetsi. Avuga ko Trump yigeze gutangaza amagambo ateye ubwoba asa n'ashishikariza kurimbura igihugu cyose, ndetse atera ubwoba ko ashobora gukoresha intwaro zikomeye cyane ku gihugu kidafite izi ntwaro. Yakomeje kuvuga ko ibi byose ari amakosa akomeye ashobora gutuma ashinjwa n'inzego zishinzwe kugenzura ubutegetsi, kandi ko inteko ishinga amategeko igomba kongera guterana igasuzuma neza ibyo yakoze. Avuga ko hakwiye gutangira inzira yo kumubaza ibyo yakoze no kumushyira imbere y'ubutabera kugira ngo aryozwe ibyo yakozwe mu izina ry'abaturage ba Amerika. Yavuze ko iki gihe ari igihe gikomeye cyane ku bagize inteko ishinga amategeko n'abaturage ba Amerika, kuko batagomba kwemera ko umuntu ufite ububasha ku ntwaro zikomeye akoresha amagambo ateye ubwoba ashobora gutera irimbura ry'abantu benshi atahanwa. Nyuma y'aya magambo hanibajijwe niba Donald Trump ngo ashobora kugerageza kugaragaza ibyo yakoze nk'insinzi mu gusubiza umwe mu baganiraga. Avuga ko hari ibintu abantu benshi bashobora kubyemera nk'ukuri cyane cyane abamutoye mbere, kuko bashobora kongera kumutora niba abasha kwiyerekana nk'umuntu wagize uruhare mu kuzana inyungu mu gihugu. Avuga ko Trump yari atangiye gutakaza icyizere cy'abamushyigikiye kubera intambara, ngo ariyo mpamvu kuyivamo byari ingenzi cyane kuri we. Yagaragaje ko Trump yifuza amahoro atazasenyuka vuba, kuko impeshyi iri imbere ngo ari igihe gikomeye cyane ku matora, kandi ko akeneye kugaragaza inyungu zifatika ku baturage kugira ngo abereke ko ibyo yakoze byagize akamaro. Akomeza avuga ko ku baturage benshi badakurikirana hafi ibibera ku isi, cyane cyane ibijyanye na Iran, ngo akarere ko mu Kigobe ndetse n'ibyabaye ku isoko ry'ibikomoka ku gitoro. Yavuze ko akenshi bamenya gusa impinduka z'ibiciro by'ibikomoka ku gitoro n'ibiribwa, kuko ari ibyo n'ubundi bigira ingaruka ku mibereho yabo ya buri munsi. Agaragaza ko abantu benshi batekereza cyane ku nyungu zabo bwite, bityo bakumva neza amagambo ashyira imbere inyungu z'igihugu cyabo kurusha iz'abandi. Ari wowe se? Yakomeje avuga ko Donald Trump ashobora no gukoresha neza aya mahirwe akigarura icyizere cy'abantu benshi, cyane cyane niba ashoboye kugera ku masezerano y'amahoro ngo agaragara nk'ufite inyungu ku gihugu. Ariko nanone avuga ko bo mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bari kubona aya mahirwe nko kumunenga no kumushyira ku gitutu, nubwo batari bafite ubushobozi buhagije bwo guhita bamuvanaho ku kanya. Yabagira inama yo kwitonda kuko bashoboraga gukora amakosa yo kumurwanya bikabije, bigatuma yigaragaza nk'uwahohotewe maze bikongera kumwongerera abamushyigikiye. Avuga ko iyo Trump aza gukomeza intambara nta gushaka amahoro, ibi byari gutuma haboneka impamvu zihagije zo gusaba akavanwa ku butegetsi. Ariko muri iki gihe ngo bagomba kubanza kureba neza uko ibintu bizagenda kugira ngo badakora amakosa azatuma abaturage bamushyigikira kurushaho. Agaragaza ko Trump adashaka ko habaho ibiganiro byinshi byo kumubaza ikoreshwa ry'ingufu z'igisirikare, kuko bishobora kumushyira mu bibazo bikomeye cyane. Akomeza avuga ko amasezerano y'amahoro ashobora kuba ari inzira nziza kuri Trump, kuko ishobora kwiyerekana nk'insinzi ye bwite akabibwira abantu. Akavuga ko yashoboye kuzana amahoro aho abandi batashoboye. Akavuga ko ashobora no kuzaza ku mishinga mishya y'ubukungu hagati ya Amerika na Iran ishobora kubyara amafaranga menshi buri mwaka, bityo Trump akerekana nk'inyungu ikomeye ku gihugu cye. Nanone avuga ko ashobora kuvuga ko azagarura abasirikare mu gihugu cyabo, atari uko batsinzwe ngo ahubwo ari uko yashoboye n'ubundi kuzana amahoro, bityo akabyifashisha mu kwigarurira icyizere cy'abaturage. Ubundi mu mateka yose ubwami n'ibihugu bikomeye bwagiye bugirana imikoranire n'ubupresi, ubu buzwi nka Iran uyu munsi. Professor Jang Suk-sing niwe washinze uburyo bwiswe amateka ateganya ibizaza, aribwo buryo buhuza imikino y'imyitwarire, isesengura ry'imiterere y'ibintu n'ubumenyi ku mibanire y'ibihugu ku isi, hagamijwe gusobanukirwa neza ibyabaye n'ibiri kuba ku rwego mpuzamahanga.
ati uyu munsi ndashaka kuvuga ko ikintu mbona ari kimwe mu myitwarire ikomeye cyane yagiye igaragara mu mateka y'ikiremwamuntu. Ngiyo umaze kwisobanukirwa neza usanga n'ibiri kuba uyu munsi mu burasirazuba bwo hagati bitari ukumvikana neza gusa ngo iyi myitwarire nikurikira. Ati buri bwami bukomeye bwagerageje gutsinda no kugenzura Iran ariyo y'abaperesi ya kera bwagiye bwangirika bugasubira inyuma cyangwa se bugacika intege burundu. Ngo uyu munsi ndashaka kugerageza ko dukoresha isesengura ry'imikino n'imiterere y'amateka ko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari muri uyu murongo umwe. Ati mureke dusubire inyuma gato turebe amateka twitonze, kuko amateka nubwo adasubirwamo neza nk'uko byabaye mbere ajya gusa cyane n'ayabanje, kuko birebana na Iran aya mateka ngarasa cyane ku buryo bugaragara neza. Icya mbere na Alexander Mukuru, ngo abantu benshi baramuzi cyane kuko yigaruriye Misiri, Macedonia n'abaperesi ariyo Iran y'uyu munsi. Ngo arabavuga bati ese ntiyatsinze abaperesi koko? Nibyo mu buryo bwo ku rugamba yarabatsinze, ariko se byagenze bite nyuma yaho? Yapfuye afite imyaka 32 gusa y'amavuko. Ubwami bwe buhita busenyuka, abasirikare be bakuru batangira kurwana hagati yabo, ubwami bwa Macedonia busenywa gutyo. Nyuma ngo ni bandi bahise bongera kugira imbaraga, n'abaparetiya ngari bo banya-Iran bayobora akarere kose k'uburasirazuba bwo hagati mu gihe cy'imyaka yageraga kuri 500. Igisomo riraho nuko ushobora gutsinda Iran mu gihe gito ariko mu gihe kinini ikagutsinda bikomeye. Ng'icya kabiri ni ubwami bw'Abaroma. Abaroma bari ingabo zikomeye cyane mu isi ya kera kuko nta wigeze abigereranya. Barwanye n'abaparetiya ari bo banya-Iran mu gihe kirenga imyaka 300. Iyuriyo Sezari we yateganyaga gutera abaperesi ariko aricwa atarabigeraho. Bidatinze Generali Karusisi we yagerageje kuyitera ariko aratsindwa bikomeye ku rugamba rwitiriwe Karayi mu mwaka wa 53 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Bikaba ari bimwe mu nsinzi zikomeye cyane Abaroma batsinzwe. Ngo umwami rero Tarajona nawe yarayiteye arayitsindwa mu buryo bwo ku rugamba, ariko bidatinze ahura n'imyigaragambyo ahita asubira inyuma. Umwami Yuliyana nawe yagerageje kuyitera mu mwaka wa 363 ariko yaguye ku rugamba. Ngo nyuma y'imyaka yose y'intambara byagenze bite? Ubwami bw'Abaroma bwarasenyutse mu gihe cy'abaperesi bo bari bagihagaze bwuma babareba neza uburyo kibigenda. Ng'icya gatatu n'ubutegetsi bw'Abarabu bw'abantu benshi barabyibwiraga, ariko mu kinyejana cya 7 Abarabu batsinze Iran. Ariko si byagenze bite nyuma? Iran yakira abo bayitsinze ibahindura abayo. Abanya-Iran bemeye idini rya Islam, ariko bayihindura mu buryo bujyanye n'umuco wabo. Nibo bahaye isi ubuvanganzo, ubuhanzi, filozofiya n'ubumenyi bwihariye. Nyuma y'igihe gito imiryango y'abanya-Iran yongeye kuganza Iran isubira n'ubundi mu butegetsi bwayo. Ati ntibigeze bayitsinda burundu, ahubwo Iran nayo yarabihindutse. Icya kane ni Abamongol. Aba ni urugero rukomeye cyane mu kinyejana cya 13. Abamongol bari ingabo zisenye cyane kurusha izindi zose mu mateka. Basenye Baghdad, basenya imijyi myinshi muri Aziya yo hagati, bica abantu benshi cyane. Ati yego batsinze Iran, ariko si byagenze bite nyuma? Abo Bamongol bahindutse abanya-Iran, biyigurira idini rya Islam, bafata umuco w'abaperesi, batangira gushyigikira ubuhanzi n'ubuvanganzo by'abanya-Iran. Iran yongeye kubatsinda ibahindura abayo. Icya gatatu Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete mu kinyejana cya 20. Abasirikare bayo bageze mu majyaruguru ya Iran inshuro ebyiri, ngibwe mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi, indi mu ya kabiri y'isi, ariko buri gihe byarangiraga basubiye inyuma. Mu mwaka wa 1946 Stalin ngo yanze gukura ingabo ze muri Iran, bituma habaho ikibazo gikomeye cyane mu ntangiriro z'intambara y'ubutita. Ariko amaherezo ziza kuhava, igihugu gikomeye gifite intwaro za kirimbuzi kirukanwe muri Iran. Iyi niyo myitwarire igaragara mu mateka. Iran si igihugu gisanzwe gusa, ni umuco ukomeye umaze imyaka irenga 3000 utuye aho hantu. Ni imwe mu mico ya kera ikomeje kubaho kugeza n'ubu. Mu mateka yose nta bwami na bumwe bwashoboye kuyigira iyayo burundu. Ubwami bwagiye burangira, Iran igakomeza kubaho. Mureke twinjire rero mu mizi y'iki kibazo, turebe impamvu ibi bibaho dukoresheje isesengura ryimbitse rye. Ati si impanuka cyangwa se amahirwe, hari impamvu zituma Iran itsinda abagerageza kuyiganzura no kuyifata. Impamvu ya mbere ni ubunini n'imiterere y'igihugu Iran ifite, kuko ari igihugu kinini cyane kuruta Iraq inshuro enye, aho bafite abaturage benshi. Bafite imisozi yitiriwe Zengras mu burengerazuba, imisozi ya Adbers mu majyaruguru, ndetse n'ubutayu n'ahandi hantu bigoye kuhakorera intambara. Hatari amagambo azwi avuga ngo ntuzigere utera Moscow, ariko no kuri Tenda byavugwa gutyo.
Kugenzura Iran byasaba abasirikare benshi cyane kandi nta gihugu gifite umubare uhagije wabyo wo kubigeraho. Impamvu ya kabiri ni imiterere y'ingabo. Mu gisirikare gisanzwe abasirikare basanzwe aba ari bo benshi kandi bahendutse, bikaba ari ryo shingiro ry'intambara. Hejuru hakaza ibifaru, nyuma hakaza ingabo zo mu mazi, hanyuma hejuru cyane hakaza izo mu kirere, ari nazo zihenze cyane kandi zidashobora gukora hose. Intambara nyinshi zisaba kwihangana no gukoresha cyane abasirikare basanzwe. Ariko Amerika ifite imiterere ihendutse, aho ingufu zayo mu kirere arizo zishingirwaho cyane kurusha izindi. Ibi biterwa n'inyungu zigenda zikora ibikoresho by'igisirikare, kuko ibyo bikoresho bihenze cyane kandi bidatanga inyungu nyinshi, bityo ingamba zose zubakiye ku bikoresho bihenze aho kuba ku kubatsinda no gutsinda intambara. Bituma habaho ikibazo gikomeye mu gihe bahuye n'igihugu nka Iran. Iyo ugereranyije ibikoresho bihenze cyane nk'intwaro zoroheje ariko nyinshi zoroshye gukoresha, gusanga iyi mibare idahuye neza n'ibikenewe ku rugamba rurerure. Ibi byose bituma tugera ku mwanzuro w'uko imyitwarire yagiye igaragara mu mateka ishobora gukomeza no mu bihe bya none, kuko impamvu zayo zikiriho kandi zahindutse. Impamvu ya gatatu ni uguhangana mu buryo buringaniye ku bijyanye n'amafaranga akoreshwa mu ntambara. Ati ni imwe mu mpamvu ikomeye cyane, kandi n'impamvu ikomeye cyane ziri gushyira Amerika mu kibazo gikomeye muri iki gihe. Ati ndashaka kubyumva neza, kuko ariyo nzira Iran iri gukoresha muri iki gihe mu gutsinda ibihugu bikomeye. Bitari uko ikoresha inkota cyangwa se amafarashi nk'uko byahoze kera mu myaka ya kera, ahubwo ikoresha imibare igenamigambi rishingiye ku biciro. Ati igikoresho kimwe cy'indege itagira umupiloti cya Iran gishobora kugura amafaranga make ugereranyije, mu gihe misile ya Amerika ikoreshwa mu kugihagarika igura amafaranga menshi cyane. Ngibi bivuze ko buri gihe Iran irashe igikoresho kimwe gusa, Amerika ikoresha amafaranga menshi cyane kugira ngo igihagarike. Iyo mibare iriyongera cyane iyo Iran itoreje igikoresho kimwe gusa, ahubwo ikoreza byinshi icyarimwe, ibituma ubwirinzi bwa Amerika burengerwa. Ngo ari aho byagaragaye ko misile imwe ya Iran yageragejwe guhagarikwa n'izindi nyinshi za Amerika ariko ntizayifata. Ibyo bivuze ko amafaranga menshi akoreshwa cyane mu kugerageza guhagarika igikoresho kimwe gusa. Iyo ni imwe mu ngamba za kera z'abanya-Iran. Ntibarwana bahangana imbona nkubone n'umwanzi ukomeye gusa, ahubwo bamuvuna gahoro gahoro, bakamukuramo imbaraga, bakamunaniza mu buryo bubonwa. Ibyo nibyo abaparitiya bakoze ku Baroma mu gihe kirenga imyaka 300, kandi nabyo Iran iri gukora kuri Amerika muri iki gihe. Impamvu ya kane ngo ni ubushake bwo kurwana. Iyi ni imwe mu mirongo ikomeye cyane mu byerekeye intambara. Iran ntabwo ari ubutegetsi gusa burimo kurwana, ahubwo ni umuco umaze imyaka ibihumbi uhanganye n'ibibazo byo kubaho mu mitekerereze y'idini n'imigenzo yabo. Intambara ifatwa nk'ingenzi cyane, ibi binafitanye isano n'ubuzima bwabo n'icyo bemera. Mu ntambara iyo ari yo yose hakenerwa ibintu bitatu: ubumwe, ubushobozi, ubushake bwo gukomeza, kandi Iran ibifite byombi. Ariko se Amerika imeze ite? Abaturage bayo ntibashyigikiye kimwe iyi ntambara. Abayobozi bayo bari gusaba amafaranga y'intambara mu kindani politiki imbere mu gihugu itumvikana, kandi ari impungenge ku buryo amakuru atangazwa ku bijyanye n'ingaruka z'intambara. Iri tandukaniro rigaragara cyane ku ruhande rumwe, ngo hari igihugu cyiteguye intambara igihe kinini, kizi uburyo Amerika irwana, bubaka ubushobozi bwo gukora ibikoresho byinshi by'intambara, kandi bafite amakuru arambuye ku birindiro bya Amerika mu karere hose. Urumva ari nde? Ku rundi ruhande ngo hari ubuyobozi butatekereje neza iby'igihe kinini, bwibwira ko ibintu bizarangira vuba. Uwo se ninde? Ngo hari ikindi kintu cy'ingenzi cyane: intambara ntibera gusa ku rugamba, ibera mu bice bine: igisirikare, ubukungu, imiyoborere n'inkuru, cyangwa se uko ibintu bisobanurwa ku isi. Ikintu gikomeye hano ngo nuko Amerika igerageza guhuza ibi bice nk'ingamba zayo z'igisirikare, mu gihe Iran yo ikoresha imbaraga z'igisirikare kugira ngo igire ingaruka kuri ibi bindi bice byose icyarimwe. Ingamba za Amerika ngo ziroroshye gukoresha ingufu z'igisirikare kugira ngo ihatire Iran kwemera gushyiraho ubuyobozi buyishyigikiye no kugenzura umutungo kamere kugira ngo bigerweho. Ngo hakenewe ubukungu buhamye, inshuti zidahinduka n'itangazamakuru ribishyigikira. Ariko ibiri kuba ntabwo ariko biri. Ubukungu burimo guhungabana, ibiciro by'ibikomoka ku gitoro biri kuzamuka, kandi ari impungenge ko bishobora guteza ibibazo bikomeye cyane ku bukungu bw'isi. Hari n'abayobozi bo mu rwego rw'ishoramari ku isi bagaragaza impungenge ko Iran ikomeje kugenzura inzira z'ingenzi z'ubwikorezi. Ku ruhande rwa Iran, ibi bikorwa mu buryo butandukanye cyane. Ibikorwa byo by'igisirikare bigenwa mu buryo bwo kugira ingaruka mu bukungu, politike n'uko isi ibibona icyarimwe. Igenzura inzira z'ingenzi z'ubwikorezi bw'ibicuruzwa, ariko igaha uburenganzira ibihugu bifitiye akamaro, igashyira igitutu ku bindi mu buryo bwateguwe neza. Mu rwego rw'imiyoborere, ngiri gutuma ibihugu bimwe byo mu karere bitangira kurebana nabi, binatandukana n'ingamba za Amerika, kandi n'ibindi byahoze bishyigikiye
bakaba bari gutekereza kabiri kubera ingaruka zishobora kubageraho. Mu buryo bw'uko inkuru zikwirakwiza, Iran iri kugenda igira ijambo rikomeye mu rwego mpuzamahanga, ndetse hari n'abaturage ba Amerika batangiye kugaragaza ibitekerezo bitandukanye kuri iyi ntambara. Ibi byose byerekana ko intambara iri kuba atari iya Iran gusa, ahubwo ifitanye isano n'imiterere yose y'ububasha bwa Amerika ku isi. Ni intambara ishobora guhindura uburyo isi iteye n'uburyo ibihugu bikomeye bikora. Ku ishingiro ry'iyi miterere yose hari ikintu gikomeye cyane cyitwa uburyo isi ikoresha idolari mu bucuruzi bwa peteroli. Kuva mu mwaka w'1973, hafi igitoro cyose gicuruzwa ku isi cyishyurwa hakoreshejwe amadolari ya Amerika. Ibi bivuze ko amasezerano hagati ya Amerika n'igihugu cya Saudi Arabia, aho cyemeye kugurisha igitoro hakoreshejwe idolari gusa, naho Amerika ikakizeza umutekano. Kubera ko ibihugu byose bikenera igitoro biba bigomba kubona idolari kugira ngo bigure, ibi bituma idolari rikenerwa ku isi yose, bigaha Amerika ubushobozi bwo gucapa amafaranga menshi, gukoresha arenze ayo yinjiza, no gutera inkunga ububasha bwayo ku isi. Ngiyo uburyo budahari nk'ubu, Amerika ntiyabasha kwishyura igisirikare cyayo, kandi idafite igisirikare ntiyabasha gukomeza kugira ijambo rikomeye ku isi. None se muri iyi ntambara bigenda bite? Hari inzira y'ingenzi cyane yitwa Strait of Hormuz. Reka nyitambukeho gato kuko twayivuzeho kenshi. Ngo nubwo inyuraho hafi 20% by'igitoro ku isi gikoreshwa ku isi, Iran iri kwerekana ko ari ishobora kugenzura inzira kurusha Amerika. Ariko uko iminsi ishira, ikizira abantu bari bayifitiye uburyo idolari ryakoreshwaga mu bucuruzi bw'igitoro kiri kugabanuka. Kandi ibihugu byo mu kigobe cy'Abarabu banafite uruhare runini muri uwo murongo, nabyo biri mu kaga. Ibyinshi muri byo hirya byivanze muri iyi ntambara, kandi bica muri iyo nzira n'amazi akoreshwa mu buzima bwa buri munsi ava mu nganda zifata amazi yo mu nyanja zikayahindura anywa n'anywebwa, nayo ziri mu kaga. Iyo izi gahunda zangitse, imijyi minini ishobora kubura amazi mu gihe gito cyane, ibituma ibyo bihugu bitangira gutinya. Kandi igihugu gitinya ntigishobora gukomeza gushyigikira gahunda z'imari za Amerika nk'uko byahoze bisanzwe. Ngo aya mafaranga iyo adakomeje kujya mu masoko y'imari ya Amerika, n'iterambere ryo mu ikoranabuhanga rishobora guhura n'ibibazo bikomeye. Ibi byose n'uburyo Iran ishobora gukoresha mu gutsinda ibihugu bikomeye, bitari ukubifata ku ngufu, ahubwo no kubigira ibihenze cyane, kubyitaho no kubikomeza. Kandi ibi si ubwa mbere bibaye. Ubumwe bw'Abasoviyete bwarasenyutse atari uko bwatsinzwe ku rugamba, ahubwo nuko byabaye ngombwa ko bukomeza gukoresha amafaranga menshi ku buryo budashoboka. Ngo intambara yo muri Afghanistan yabigizemo uruhare. Hari abavuga ko Iran ishobora kuba imeze nk'iyo muri Afghanistan kuri Amerika, ariko ku rwego runini kurushaho. None se kuki Amerika idahindura ingamba? Igisubizo nuko imiyoborere yayo yagabanutse ubuziranenge. Mu gihe igihugu nk'Ubushinwa bashyiraho gahunda z'igihe kinini zikorwa n'inzobere nyinshi zatekerejweho neza, ngo Amerika yigenda igaragara nk'ikorwa ryemezwa byihuse bifata igenamigambi rifatika. Hari ibyemezo byafashwe mu myaka yashize byagize ingaruka ku bukungu bw'isi, ariko bigafatwa nk'abantu bake cyane batabanje gukora isesengura ryimbitse. Ibi nibyo bigaragara mu byemezo byo kugaba ibitero kuri Iran, aho hatagaragaye gahunda ihamye y'igihe kinini cyangwa se uko ibintu bizagenda nyuma y'ibikorwa bya mbere. Mu gihe Iran yamaze imyaka myinshi itegura ibi, yiga uburyo Amerika ikora, yubaka ubushobozi bwayo, ikaniga n'imitekerereze y'abafata ibyemezo muri Amerika, natwe twari turaha ngo tuzabagezaho aya makuru. Reka tubashimire. Igitekerezo cyawe ni inyunganizi ku bikorwa tubahereza.